Ndabasuje mwese mukurikira ibiganiro n'amakuru bya Biztime TV bahaye ikaze mu makuru yacu y'uyu munsi. Nje ugiye kuyabagezaho ndi Grace Iratubona. Amakuru yacu agiye kwibanda ku ngingo zikurikira. Abazunguzayi bagiye guhabwa igishoro ubundi uzasubira mu muhanda ahanwe. Ni mu gihe kandi mu karere ka Rubavu bamwe mu bagabo bari gufata icyemezo cyo guhunga ingo zabo babitewe no gukubitwa n'abagore bishakiye. Hanze y'u Rwanda, Korea y'Epfo yamaze gutora itegeko ribuza abantu bose kongera kurya imbwa. Ikaze ku buryo burambuye. Bamwe mu bagabo mu karere ka Kibirizi, umurenge wa Rugerero mu karere ka Rubavu batangaje ko bari gufata icyemezo cyo gufunga ingo zabo babitewe no gukubitwa n'abagore bishakiye. Umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage mu karere ka Rubavu, Ishimwe Pacifique, nawe ahamya ko iki kibazo cy'ihohoterwa kigaragara muri uyu murenge ndetse no mu yindi gusa ko bagihagurukiye. Ati ikibazo cy'amakimbirane mu miryango kirahari ndetse kiraduhangayikishije twese kuko umuryango ari w'igihugu cyubakiyeho. Muri Rubavu hari ingamba twafashe zo guhugura. Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bavuga ko hahuguwe abantu 136 muri gahunda y'ibiganiro tugira munyarwanda. Ni gahunda igamije gutanga ibiganiro ku miryango yagaragayeho ikibazo cy'imibanire mibi. Ni mu gihe kandi ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bwatangarije abacuruza mu kajagari, abitwa abazunguzayi, ababaha ibicuruzwa ndetse n'abagura ibyo bintu bitemewe ko bugiye gukaza ibihano, ariko bubanje guha igishoro abazunguzayi no kububakira amasoko. Amabwiriza y'inama njyanama y'umujyi wa Kigali avuga ko umuzunguzayi n'umukiriya we iyo bafashwe buri muntu acibwa ihazabu y'ibihumbi 10, yaba ari uwahaye umuzunguzayi gukorera hatemewe agahanishwa ihazabu y'ibihumbi 100. Ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali ku bufatanye n'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere imishinga y'inzego z'ibanze RODA bavuga ko nta rwitwazo abazunguzayi bafite kuko barimo kubakirwa amasoko no guhabwa igishoro. Twerekeje hanze y'u Rwanda ku wa 2 Mutarama 2024, uwahoze ari igihangange mu gihugu cy'u Burundi General Alain Guillaume Bunyoni ufunzwe burundu muri gereza ya Gitega yajuriye ku rwego rwa 2 rw'urukiko rw'ikirenga. Mu ntangiriro z'Ugushyingo 2023 nibwo Bunyoni yakatiwe n'urukiko rw'ikirenga igihano cyo gufungwa burundu ari muri gereza. Guhamwa n'ibyaha birimo gushakagurika ubutegetsi no kwica umukuru w'igihugu. Yahanishijwe igihano cyo gufungwa burundu nyuma yo guhamwa n'ibyaha birimo umugambi wo guhirika ubutegetsi, kugerageza kwica perezida wa Repubulika no guhungabanya umutekano w'igihugu. Mwiburanisha ushinjacyaha bwashinje Bunyoni kwita perezida Ndayishimiye Vuvuzera mu gihe ngo minisitiri w'intebe Nderakobuca Gervais yamwitaga impene cyangwa ihene mu kinyarwanda. Ubushinjacyaha buvuga ko Vuvuzera biri mu butumwa bwa Bunyoni na Paul Buruguri, ibyo Bunyoni ahakana akavuga ko atari we wabyanditse. Ni mu gihe kandi Korea y'Epfo yamaze gutora itegeko ribuza abantu bose kongera kurya imbwa, aho hateganyijwe ibihano bikakaye birimo gufungwa imyaka 3 n'izahabu yangana na miliyoni 23 y'u Rwanda. Iryo tegeko ryatoye muri icyo gihugu rizatangira kubahirizwa mu mwaka wa 2027. Gusa abakunzi b'akaboga k'imbwa ibi ntibabikozwa kuko bavuga ko ari ukubabuza uburenganzira bwabo. Ni mu gihe kandi mu gihugu cya Kongo urukiko rushinzwe kurinda itegeko nshinga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rwemeje ko ibyavuye mu matora yo mu kwezi gushize bifite ishingiro. Ibi nuko uwatowe nka perezida ari Felix Tshisekedi, urukiko rwavuze ko ingingo zishingirwaho z'ibirego by'impande y'umukandida perezida Todor Ngoyi n'umuturage witwa David nta shingiro bifite. Urukiko rwavuze kandi ko abasaba ko amatora ateshwa agaciro bakwiye gutuza kuko ngo yabaye mu mucyo. Turabashimiye cyane mwese tw'abanyamakuru y'uyu munsi, nge wayabagezagaho ni Grace Iratubona. Ibiganiro bya Biztime TV birakomeje, mugire ibihe byiza.